teman-teman ini lagi buat persiapan umpan pancing. Iya, cumi-cumi. Oke, kita akan ngetes umpan pancing cumi-cumi buatan kita sendiri, guys. Oke, untuk ini kita akan tes. Ini hari ini kita baru berangkat menuju ke laut, tengah laut Aceh ya, guys. Oke, ini kita punya peralatan, langsung buka. Oke, jangan ke semua. Oke, yang kerja pertama Bungkusan. Oke. Ulo 여기디. Hei, hei. Bungkuk dulu. Oke. Iya. Halo. Aku duduk pihak. Nyampu yan. Besok lewat. Hah? Besok lewat. Kosok. Oh ini aja yan. Apa?
Dah terbang oh. Gosok India. Kawan. Nyaman laut Aceh kan. Nyam nya dah koh iku nyam mati tu. Tapi kamu kalau pago ya le. Ya, punan ni Wong Feng Hu. Fitting this time. Yang. Yang. Jeluk buang dia. Ala li api. Kama aja. Awak cek koh dia koh ngene, dia koh nyai koh mati ya, mati dia koh mati. Kaya ngempoh na cok, kaya ngempoh ko. Kapan tu jangkok you tu le. Talong jaro di belah pakai. Talong jaro di belah pakai, jadi. Udah you. Kak, 1, 2, 3. Tangan 1, 2, 3. Satu, dua, tiga. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Jarodin. 1, 2, 3. Ayo, 1, 2, 3.
Okey kawan, naik tengok tu. Ni main beli menang ni Din. Rupanya geng payah pakai bantuan geng. Awaknya hebat. Ada ranan you, kah you. Boleh ku lah. Ha, boleh ku lah you. Boleh ku lah you. Boleh je lah you. Boleh lah you. Kamu lang ba you cok bird nan le. Kena tengok dia dah. Ba dah cok perang cok ba le kapi wati ji ha tengok ji. Kita memang tengok jauh. Gimana geng? Geng, gimana geng? Gimana? Berabu je. Andi dengar yo. Andi dengar geng. Aduh. Aduh. Nyamban ngon kecelakaan macu. Kecelakaan ringan luka kaki ngon. Aduh. Kau mana you layu? Kau mentah. Rumah dia. Boleh benar je dia. Tak aku. Bagi dia benar. Kau dia macam ni dah ni baik mul. Begini. Gimana bang? Boleh. Mantap. 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 Yang penting mantap, okey? Kaya kan orang yang kangen. Ma, bebe belang belakang, bebe belakang ke? Halo master. Ya. Halo guys. Halo geng. Ya, Manila punya barang. Nyambai lah udah ceh. Nanggro Aceh, memang kaya tak Nanggro Aceh. Nyambang bang kepai aja.